Boxista Indonésia na Insia to na Timor-Leste, onde compete evento Boxing Fight Revolta Combat. Boxista na Insia Indonesia to na Timor-Leste iha kuarta ne, onde compete evento Boxing Fight Revolta Combat Session, nebese iha lau iha lorong ida bulan Agosto tinan ne, iha ginásio desporto dili. Boxista sirane to iha aeroporto internasional di Kuala Batu dili, iha tukuru aloro krai koras Timor-Leste, no simu direta husi comissão organizadora Revolta Combat, acompanha mosu husi membro pentel sira. Seo Revolta Combat Sander Serrano hateten, boxista sira nebe manan iha competição ne, comissão organizadora se oferece prêmio hanesan cinto, sertificado no OSAN. Sur Indonesia. Nebe atleta sira daw emas sira mau main ne, emas Indonesia sira mau main. Event ni lorong ida. Event fight yang ne lorong ida, ba profesional, ia jogo profesional ida. Nanti kami prepara cinto boxingnya. Ba sirseluk amatir kemudiannya kan pertandingan apro amatir atau profesional. Nebe ba amatirnya kami so prepara det sertificado nomos medalha. Maybe siramos nanti sira ne fimos Sia, sirne fi pagamento ba siramos atleta sirne sira sehat ngoto. May bidanela termasuk ba penghargaan. Idane kewajiban ami hanisang komisão para selusira tamasira jogo na ya evento idane. Competição ne se participa usi boxista timoruana insanulu no Indonesia na insanulu. Ho klase sira makanesan, klase kilograma 5 resingida, to klase kilograma 7 resingida. Além de ne klubu boxista sira nebe atu participe evento ne makanesan, klubu Revolta Boxing Club, Oriental Boxing Club, Benfica Boxing Club, El Matador Boxing Club, Mascarenhas Boxing Club, no Dili Boxing Club. Equipa cobertura GMN.